I pozdrav ljudi, dobro mi je ga došli. I danas smo u Čerešnjim komšijama i pričamo vam priču o tome kako je Luka nesu s ovog kanala i da li će se vratiti. Sve to i mnogo više saznajte dalje za par sekundi kada prođe intro. Zec voli kupus, kupus voli rosu, a ja... Luka, zašto više ne snima za ovaj kanal? Znači, ja i on smo imali neke svađe u drugom razredu, ne znam, to ste vjerojatno primijetili, a koliko ga zapravo briga, a koliko je zapravo prati ovaj kanal, a znam da vas ima. Mislim, znam da se malo, ali ima nas bar 5-6 koji pratite ovaj kanal. I znam da ste, dosta vas je pitalo, zapravo, mislim dosta vas, 3-4 čovjeka, sigurno 3, barem 4 čovjeka su pitala di je Luka i zašto ga više nema na kanalu. Znači, Luka i ja smo se svađali u drugom razredu jer je on bio ljubomoran ili nešto, nemam pojma više, nemam pojma. Rekao da me drugi prijatelj je skvario, šta ja znam, nemam pojma više. Da sam postao da sam se počeo drogirati, pričao sve, svašta me daj, molim te. Bez ikakvih razloga, jer kakva droga, šta pričaš, nema veze. Uglavnom, ja sam njemu objasnio, pričali smo, ups, dobro, čekajte samo sekundu, dobro, okej. I uglavnom, ja sam njemu objasnio, sad smo se nekako, pomirio, smo svi super, tvoje se ništa nije dovoljilo prije. Da, zašto imam jakno hladno, čisto da znate, da ne bi bilo u komentarima, što još jakno u kući, kako da nemaš grijanja. Mi imam grijanja, samo što je otvoren prozor, kao što vidite. A ja budala staviti pred prozor, mislim logično, tako da nema mjesta u kući. Kuća 700 kvadrata, nema mjesta, ali dobro, nema veze. Ok, zaboravimo sve to, ne pričamo o kući. Di sam stao? Luka, zašto? Vraća se na kanal za par dana, mjeseci, tjedana, nemam pojma iskreno. Zato što nam njušio pare. Sad kako nam kanal raste, sad zbog ovih videa s petardama, kao što ste primijetili. Jer to radim za boostanje kanala. Jer svi znamo da, mislim realno, videi s petardama se jako puno gledaju. I zato sad boostam kanal tako s tim videima. Opet smo skrenuli malo s teme, nema veze. Uglavnom, Luka se vraća. Sad, kad se ja vratim u Zagreb, znači trenutno nisam tamo. I bit će sad videi po Puli, po ovako malo drugčiji tip videa. Vidjet ćete, uglavnom bit će zanimljivo, neće biti dosadno, sigurno. I možda čak to budu i bolje videi nego u Zagrebu, jer u Zagrebu su mi videi stvarno bili, priznajem, loši. Bilo je tu i tamo nekog dobrog videa, naprimjer ona anketa da li si nevin i tako to, ali naravno ima tamo i loših videa, naprimjer, nemam pojma, imitacija potresa. To ne znam zašto je uopće prešao 500 pogleda, ali nema veze. Uglavnom, da. I, ne znam, evo, u zadnje vrijeme dosta ljudi se sabalo na ovaj kanal, to sam dosta zadovoljan s time. I, čekaj. Dobro, ljudi, samo sekundu sam morao stati jer mi nona ušla, nema veze. Uglavnom, da, s Lukom sad snimamo videe, bit će opet tipa ankete, sve što sam snimao s njim, znači šta smo uopće snimali mi bili, survival, bit će uglavnom zabavno, survival znam da vam se svidio, to je bilo dosta zanimljivo i zabavno snimat. Ispuhivanje nosa, to je gledan video, ne znam zašto glupi, ali nema veze, bit će tako top 10 načina za svaku glupu stvar. Ne znam, pišite u komentare šta dalje želite vidjeti s njim. Jer znam da vam je on bolje nego ja ponekad, ali šta je, tu je. Ipak sam ja glavni na ovom kanalu, šta je, moj kanal već 7 godina ima. Ne snimam aktivno, tek sam počeo sad prije par mjeseci aktivno snimat, ali da, bilo je trenutak kad sam htio brisat kanal. Jer teško je snimat, težak je YouTube, šta je, jer sam ga prodao za 100 kuna, naravno niko nije htio, niko nije budala da kupi kanal od 100 sabova. Niko nije htio kupiti kanal od 100 sabova za 100 kuna, naravno niko nije glup. Pa šta ću, zadržao sam ga rađe onda.
I drago mi je, evo, sad sam opet počeo snimat, 350 subscribera, pa nije ni loše, ja sam zadovoljan. Samo je bitno da gledate te kanale da vam se sviđa, a to znam da ću postići sa Lukom jedino, jer ovako, nema smisla da se kanal zove Čelične komšije, ako sam jedan. Kako to komšija jedan? Mislim, ne znam šta znači komšija, valjda susjed, nemam pojma na bosanski, ali nema veze. Ali ono, kako to komšija jedan? Nema smisla. To mora biti još bar jedna osoba sa mnom i to je Luka, to znate. U Puli će biti malo drugčija ekipa za snimanje, kao što znate, i kad budem u Splitu, tamo će isto biti malo drugčija ekipa, bez brige snimat ću. A bit će zanimljivo, neće vam biti dosadno sigurno, oni su isto dobra ekipa i u Puli tu vidjet ćete, upoznat ćete ih sad na kanalu, bit će vam zanimljivo, neki Puležani ih sigurno znaju. Neću još otkrivat ko je. Ne znam, pišite u komentare što želite gledat. I tako, nemam pojma. Evo, Božić je pa, evo, ne znam, sretan Božić svima. To sam trebao reći prije 4 dana, ali nema veze. Ko će danas datum, 28. bit će, nema veze. Dobro, uglavnom sutra dolazi Karlo, pa ćemo s njime malo snimat. I uglavnom neće biti dosadno, sigurno neće biti dosadno. Jer malo vidite da nam je malo kanal zaživio sada. Ono, par videa su prešli čak i 1000 pogleda, jedan je prešao sad 11.000 malo prije. I pa bit će zanimljivo. Malo sam dosadan, vjerujem, ali ne znam, ovo je više za mene video nego je za vas, ali neka. Danas mislim nije dalo ići van snimat petarde, a sigurno sam da i glavni publici s ovog kanala malo dosadilo više. Pa sam malo neki ozbiljni video mislio snimit. I pa ne znam, ponavljam, pišite u komentare kakve videe želite sa Karlom, kakve videe želite sa Lukom, nisu svi isti. S Lukom je možda zanimljivije snimati onako tipa survival i to. Sa Karlom je nemam pojma što zanimljivo snimati, on je dosadan, mislim šalim se, dobar je on, ali ono, ne znam. Neću samo s Karlom snimati to u Puli, vjerujte mi, ova ekipa će vam se jako svijet, su zabavni. I s njima ću snimati isto tako neku zazanciju, ono. Tako da pišite što želite gledat. A u Splitu, to još nemam pojma što ću snimati. Isto pišite u komentare. Vjerojatno neki blogovi, ono, nemam pojma. Biće, ono, dobro. I to bi bilo to, ja se nadam da neko barem je izdržao do ovog dijela videa. Bar jedna osoba, to je bilo ekstra. I pa evo, sretno vam, sretna nova godina, sretno ovo, sretno ono, sretan Sveta Tri kralja, sretan Uskrs, sve, još malo je to sve, da. I to je bilo to, doviđenja ljudi, vidimo se u sljedećem videu, Čelične komšije.